I pozdrav ljudi, ovdje sam ja, Stefan. Danas ćemo novu epizodu snimati GTA Vice City-a. Danas ćemo možda raditi misije. Idemo da snimamo GTA Vice City. Kako što vidite, ja sam upuđio ovdje. Upuđen. Približio sam se guru. Evo vidite, ovo je to mapa. Samo nešto da vidim na mapi. Idemo ovdje. Krećemo tamo. Pa ne može, neće ova borba, ne ide kak je. Oho. Evo kao što vidite, mi idemo da radimo misiju. Ako budemo uspjeli. Stigao sam do ove misije, ali nisam uspio da uradim, pošto ne znam. Idemo. Evo, mi smo uzeli čekić. I sad idemo na to odredište. Mi moramo ići s ovim konačno nam tako odredili. U misiji nemoj da se ljutite, u GTA Vice City ima dosta dobrih kola. Da znate. Da sam mislio da se ide gore, ali ne ide. Oho, ne. Okreni se, molim. Evo, ode nam na misiju. Ništa, idemo dalje. Idemo s ovim taksijem da odvučemo. Gdje nas je taksa? Aha. Misija. Znači da slabije ja pričam. Elementarna policija. Jednom ćemo i da zezamo se u gradu, da uzmemo tank, pa na rokama. U ovoj epizodi samo hoću da odradimo misiju. Lijepo i kako treba. No. Policija. I još šta mi je danas? Ja sam dobro rekao, neću da misiju da odradim. Moram platiti, to je pemci, odem par sve. Ne vezim. Ovaj bio.
idemo ponovno. Po treći. Evo, mi smo na svi. Easy. Moram sići, moram. Trzeba ovo da udaramo. Ova teška misija. Možda završimo sljedeći put. No, moram sad ući. A lupa. Dok ne uđemo. Možda moram treba ne. Ja ću odvoliti ovu. Evo ga. Ok. Dok nisam opet zaboravio, ostavite like, share i subscribe, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ali kada se ugasimo da vam sam najavim prije. Znači, ostavite like, share i subscribe, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Idemo dalje. I ovoj. Ne mislim. Da se vidimo u sljedećoj epizodi. Ovo je bio Stefan. Ćao.